Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tigba mu thoboko aderki takasolo tigna kuba o kha email weda KNU Mudro News ni lo with asu okodogna barki w Tini takasolo bgdino ba dognata phur phami we yo kutu khalo la klo phado su to wo ho phota bisa do pomuta sati tabado ba thi o we aga gi ni lo KNU Mudro rakso la January 30 kilo kisiki ni Hem hala January kishikuito ni hakolo hunare soto tubio akutula miwada tuku kokose BGF to thorsito lao salata phe kosetemple de pu badara promole turiko ki jowe ne lawada pole ko baklawada global su mutro corridor loko sa TW tha guru tiloti tha to apoko khalawada global hu su to pu ho badu tiwada phota bisa thela do pomgno phura domba do khele yega ni lo koplo ta khalawe klopado di ho badu bathi se ko weda hi luple metele khudu do thokhidu gini lokwa pawum badar phak pak lo ni lo patir phame we noblu ge satani tela no kola tani khisi ni do mimi bwa ba dur pha de khomi we no ge sri tani tsi ni no mi te tani tsi ni so cho mya tani ye shi ni no b tani hushi ye ni do somo mya tani lusite ni phani lo kota I pabado bathi dir phabata so su tapu phla lo do bata ya blog yu ya le ko tu le to su kle we klo pwa ba mu badar phani lo dine to biati mosoro dir phai skoda ta le helicopter no Phela January kishikuito kilo kisiki ni diniya ne biati mosoro bo yu heskoweta o phe khampu tigule ni no patinya ba le biati mosoro dir pha heskoweta o le atoli do akhote ni le ba ho heskowela le bo yu phe queenary lucy asogto blo do phe sikinary teshit blo phe hakolo tenary semini blo do hakolo luminary teshimni soto blo khelo weda lu blo ni no tini tak solo bugdu no podu da phur phami weda point lo mo padu na da phukwa de ba muthobur ki w do ma lo